My soul hope to silang mi Yesus ingan aku mual nama bardisi
Puji-pujian doa hamulat yang pasatami madho alituan debata ala asido tolong niruhak natotong mentungan hani di bagasan mulu namin alituan debata takas duri berkoh alituan di melubuk ni alituan
Imana cara hangat cara keluarga mengucapkan selamat jalan pinanami eolong Tuhan amin Tuhan. Ale Tuhan di bata dipertinggal di inang nami oleh Tuhan. Oh mamangalean hai pason kami akap pinuk karena ale Tuhan. Lehum ale Tuhan pasu-pasumi Tuhan gen pinuk karena ale Tuhan. Asa masunang rohani bingung nami lau mamuji pasangan pokok. Ale Tuhan debata di muka ulam disadari oleh Tuhan. Iring-iring jalan tuk memahami oleh Tuhan. Lehon tiurniare langsung oleh Tuhan. Tuakka gulau nami oleh Tuhan. Nama kalian pura tuakka kami pinakparni namun oleh Tuhan. Asal itu jalan nami pagasan rohanami dan berseri. Ale Tuhan debata dosa na gulang Tuhan di Tuhan. Jumulo sama Tuhan sa tamahan mencal paso-paso na sakway. Pujian mahuli Tuhan narita na Tuhan Yesus Kristus sokop jalas di perluan. Amin. Perjoloma tatok mulai ate kudu hartai ala huyo kita ibagasan ay paso humu ison terlumuwi wong lain di abang nami itu nami lain nami siang halap abang tua so somoninang kami so salut nabang pinopar ni inomo inang demo retado kami salut na tung suara nahura. Jadi apalan dikyo takas tabereng umma ari na barpuri de namon di julu nami jala di julu muna. Jadi pangidoaku molo tungarong akka nahurang lubi selama ngoluna marsiat juga mahita tase samai di bagas rohatta asa tarapu kita salu. Jadi unang manian pangidon nami adong na urang lobi gebe makorhon tuhita akap pinopar na berikusna ido pangido aku dihamu abang nami ito nami suang-suangoni nang kami dison pinopari day namon basa ibu'y mahitan yang tetap mersada songoni biasa bangga doa di kolong ni inamon bangga doa di teladan ni inamon nailokon hormat di tulang pasangat na dua-dua asal lewat tidak tulang muli jalan asal lewat opung muli. Jadi iman yang terus tamemehon tuak kapah punima hilangkan kesombongan biar kasih Allah ada di antara kita biar kasih Allah berkat Tuhan turun atas kita holanido pangido aku dihamu kaleku dianggiku nadim ganima tamemehon. Jadi mularong na orang lebih buhita masih sisya. Taringot tu ino ba sulido kita merasa kehilangan tung suarong pe nomor telepon be ba ohabe non kita mamarsi telepona tung suarong be nama ngapul kita mamarsi pula dang naik ko siya kangen tu siya puda siya kangen si nomor 2 dang naik ko songoni ba bawona rapak mai da sudi rapak jongjong rapak budu rapak dina hasid rapak di silas mero hidup bang hidup olanima atasnya nao mau lihat Tuhan Yesus memberkati melatih manang di Tuhan beliau di tahai paso boy tamar kurumu di bagas ni opungo ima inang kumolo di arak Tuhan
Sada ina na takakulongi siya tong-tong ni keluarga ta. Dihamong kota namin, tong-tong namin marate, Lord kakak namin. Sosongoni nagboro namin. Narap kita hape, naman si taon narap kita kehilangan na tuwa-tuwa. Jadi dihita sudah mandong melihat mahami di haraw muna. Saya ingat tujuan ni Arion, salam tu saya nahita, basaling agak informasi mahita di selas niroha do nang nadi asa. Jadi di Oma, selamat jalan ma di Oma, selamat tinggal ma di kami sudah kapinoparmu. Poda mi Oma, tohot mememi, sehingga naboy di dalam kami, akaya konmu, merasa menausa diri Oma, mungkin. Dan sudah juga lagi mau kehilangan alai, lu biar mak aku rasa Oma nak kehilangan kian. Molo setiap hari, hampir setiap hari Oma telepon suau. Ido kodo dan namun bugai au ho au imudo dan ngerasa hom se bugai saya nomor kodo tu apa itu kumau mamar sahib to ido kon burung siap punani donya ikorwa ning mangurus tu jambi jalan nahu urus sama ning ro tu jambi alai tuat do nomor sakar tuat do nomor pasok to sude percuma di Arab Oma dan sangat urus kami urus jadi Oma. Selamat jalan madi hodoma, selamat tinggal madi hami sudah akap pinokparmu, tarlu mobinion sudah akap hukumon. Butima. Selamat jalan madiku, selamat tinggal madi hami. Angkil hukum, dimulai hukum, boy hami, presiden keroa, boy hami. Mertu di sebelah keroa dan semua hukum. Ada berkuyu sana aku, doserkan sudah aku, selamat tinggal menami, selamat jalan menurutku. Nade, son, along kotit dokolokku, kamu. Aleniro. Dang boya makaray ala budang ko kenang aku sina budang so tu ba buda dang jadi dan tadok au padok kata famak ka anggi ko bodokku mulai wala nyon asa takas itu na marang di marsisian mahita melalui kahapi alana na silingon, orang mama Andri na siling, kami kompromi pinopar ni naudakon. Ra alani kesibukan, kita bersada-sada. Jadi terlebih ada kunak putih botakku, alai miran doh itu, tapi kali dokun singgah tu jabu, asa terdahi ta nabari botak, rohoi botakku. Jono di Jakarta, ala ni motor hoi Medan, ala asa takas mehita ala kurak kita menanuang, amang udah perpalet bang, mangat pusi mehita, mga kurang sehat, yang buwe roh mendapat kita, berbawayan mehita, ateh hangya ibu tokku, bersoni pehata sianau, batuat tama. Nama masuk-masuk kita dan marsada-sada. Semua kita niku horohan terus lagi. Yesus Lodi nasa lakaki.
Tangyang ali ama namin. Ale ang namin na bilang-bilang, sa kanyang gloria Bapa, sa mga kadamu, sa mga mga Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, orang ni rohani di bata ama, rohot pasaran itu di perbadia nga nato tungan ita rodi salin na. Amin. Oras na. Kultural
Puji-pujian dalam aja jam sia tepat martongan alaman inat tanda sarimat wau alanima asa dinggan pabor hatamuna sia si bagat ding tuan ina porumu martongan alaman upasa hatami ma Tuhan uturang kami purba do si polon bardus di tahi maamna ala kami bulan suatu aku sibuk asal untuk gabi amang gabi kasoni bari amuna aprana susuwaka pasal nalaw ko hakto ila potok tu nalaw susuwaka surat kamu ke depan nepol masih di soni ba mai oke aku gugur sorong serta gurang ma di luluan baru terlalu video ko sa loob ng corona misriga nang dihamon na sudi akabaw punami tohong madiari na ulion ari na din ganon dinang marlumur namin na ipaporaton tayo ng maralaman lahong mangino paso-paso sa naka tuwapuguna pula-pula sudi do beliat na lulong painon namin siyang markapuga sada marohatta tapatulus may mana lawan na po tuwakta ala na sa huli lawan sa mga like kung marunong sa luna di ba kasi nipe so kaya man ako hula-hula na po ito ang mga kabago namin patulus sa mga rohong na gugumatay ang tutuhan asang iyan di budian ni guru nanyo dapotan ang pagkakalaro makapagsusulan niya mga kapagtapos-paso yung kalawang kapsi jadi sipe yung tapataron ng agian ma rapat bertanya ketentuan sagian dilihat hari nauri na nariga asa tiur sa mula na sa mga uzuri sa tuna tapataron ng mula ng tingnan ng kastikinani bertanya ng mga sa mga asa mga nagusorok sa ito sa luna so hindi na dohata nauri na nariga di naroon ng mga ito mula ng terlalu ito populami so hindi na dohata sa kani ulo-ulo muna jadi tapahoong na bolok yung pintu berbeda apakah dalanta nama ragamaw na kuna tatuju sa elo tonggo manustuhan kay jadi martang yang menita di bagasan Korea ngado ana dokon korbadia amin kok puji-pujian mardongan lasli roha di masalah roha namin na bungkus na Tuhan ala di Manogoton di Marbisar ni Matani Aryon nung anak ko kami tubagas di pamulun namin kargasiliran dalam di pertemuan namin tontong lo di botogoli Tuhan ima naong nialakmu sadaina namin naholongan ni rohani keluarga ima di botong namin na sari kedua di perjalanan minggu luna nung ngamar natapkat behami seluruh na berbulu-bulu kion nalako manangyapkon tulung kali Tuhan dinalaw paborokon nami berarti ditangiang doa atau pasu-pasu di boto nami ang parpogan ni alaman mangido pasu-pasu nasian kuy berarti telo matuluna sida ng bulan-bulan na pe atau kali Tuhan diapka ulaon namin na sumaralo po. Totoo matong-tok ko rito katungan namin. Siyan na mamuka sa hakroni na kamulo. At tungalin Tuhan, uboto kami do. Iboto namin o nikikingoluna. Tangkas do, uboto kami. Nakurang diak ka kayon na. Tumuhi na mararapuro at unasida ng hangula-hula na kayo. At tungalin Tuhan, sa saho ni Marjolo, ng pangabyan tidak kapasok-pasok na sa pasatong mo. Yana kona tukar kona lima atau nak habis bisa luna mungkin nak rasa ina roka dapat kau dengan anu kata roka juga sedang untuk kolong nasihat kau asal dengan bulan sebelum habis dor roka tak kau nama sebarang lebu tong tong di tengah-tengah dengan anu siang anu kita sarung anu atau dengan Tuhan ingkiok masatang jarum batang yang namin bersedia Yesus Kristus Tuhan namin para kami amin. Yope pasangan pemurungan
Baik damang ma etena ma dua dolo hono. Sorry pada nalihat dulu tandobi di horong di bulu na bisa luhna siang kijang satu tor satu kijang asa hojau kami jo song teti acara ni di ulota di bangsa tikio tetiap acara ulang persarima tahun ni Opo Alis Boro Purba Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 di hutan Seletaruan desa Seletaruan na perjuru sehari dibuka pangulani huria HKBP Lebu Tangga. Napa dua hon hata huwasi sian hobar hasuhuto. Napa tuluhon hata huwasi sian paduani hasuhuto. Napa baton majaha jujur ngolu ni Opo Alis Boro Purba. Napa limahon pasahat udah sabut hula-hula purba nasian huta bakara. Napa nopon madok hata poparan ni Opo Sobaun Olua. Napa bituhon madok hata pasu-pasu hahadoli poparan ni Mogo Lau Paduahon. Napa waluhon madok hata ma hahadoli nami poparan ni Surungan Langit. Napa siahon madok hata pasu-pasu hahadoli panapoli poparan ni Apanarota. Napa sapuluhon madok hata anggidoli Sitobuk Langit. Napa 10 sadahon madok hata anggidoli Raja Pamoto. Napa ngihut na 10 duahon madok hata pasu-pasu Horja Natului Iba Horja Silataruan Horja Baribanyaik Horja Hutanagoda. 10 tolu madok hata Siregar Nopati Silo Dongoran Silali Siagia. 10 opat madok hata pasu-pasu hadoli Marga Aritona. 15 madok hata maboru naparjolo ima boru suhut boru tubu boru naposo boru namatua dohot si matuani boru. 10 madok hata maboru di Opo Sombao naparjolo ima boru di Opo Sabungan napaduahon boru di Opo Morba napatuluhon boru di Opo Rajala napapaton boru di Opo Pitongga. 10 pitu madok hata maboru na matua ni Opo Sombao naparjolo ima Opo Patah Siaturi napaduahon Opo Badia Togotorok napatuluhon Opo Torus si Mare-Mare napapaton Opo Sawangin Sinaga napalimahon papahan dohot silalahi sia Samosir. 10 madok hata ma boru Horja Natului naparjolo ima boru Horja Silataruan boru Horja Baribanyaik boru Horja Hutanagoda. 10 sia madok hata ma boru Markasipolon nasian si Matalu 2. Pada 20-hon madok hata ma huria HKBP Lebu Tangga dohot huria tetangga HKI. 20 sada madok hata ma
pemerintah setempat, perangkat desa, BPD, jabatan dinas, pendidikan, dohot kesehatan. Masuk bangun sehita tu orang di hula-hula. Napa 22 ho? Mandok kata pasu-pasu mah. Hula-hula si besabut. Purba sian bakara. 20 tahun mandok kata pasu-pasu mah. Hula-hula si jauh do sihol. Si bolon do si bolon nasian si matalo 2. 24 mandok kata pasu-pasu mah. Bola tulang. Tabba sian huta tabba. 25 mandok kata pasu-pasu mah. Bona nyari raja kuku sian huta si badan. 26 mandok hata pasu-pasu mah. Hula-hula persia pangalapan dianak na perjolo sinaga sia si Gupang na paduahon Pasaribu sia Medan. 27 mandok hata pasu-pasu mah. Hula-hula na Marhamaranggi na perjolo ima sia Turi sia si Butuan na paduahon si Tohang sia Palembang. 20 lalu Makapuma Papua mah hula-hula na pada polisiahon Makapuma hasuhutan 20 sia 30 pinasa ma turia hakabe lebutangga lahobanutu dihamuna namang dok daina amat taraja na seripada molarong dope si patoreota di teti acara na hopoto butu muhami radero habe tiramuna molate Tua Rodohame sian huriata HKBP Lubutangga songon parahado nalaho mamuka saluhut aka ulauta di tonga-tongani ulaon sarimatuan ni dainangon atong tapayhut-ihut ma di bagasan asini rohani tuhani marede mahita sian buku ede nomor 353 di hamu awang permusik nami baik kamu jaman di surga hasanangani hasonangani inganan na dumenggani. Kusi naing lau muliau asarap dohot Yesusau. Surgoy. Sadarion imananene sian sada Petrus sada 20 aidunga mangulahi tubuh hamu dada sian bonina olo base-basean sian na manoktong do binahen ni hata na mengulu jalan namiani nasian debata karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ido yang gosahatna martangnya mahita maulia tema ale Tuhan pardengan basa disaluhut asi dohot holoni roham natotong makokop tod di ng pamatang nami di bagasan hahipasok kami laho mangipahut-ihut sa luhut pagdalanan ng ulo nami nagok hasonangan nang nagok hasusaan doang ali Tuhan nung ngarade kami sa luhut parahalado ni huriam nang ruas ni huriam tardomobi keluarga natongon marhabot ni roha di paniadikon ni dainang atong ali Tuhan pasu-pasu masa luhut aka ulaun asa mardalan di bagasan asi di roham jalahoma ali Tuhan napa masukong sa luhut aka pasu-pasu tu keluarga dan tinadikon ni dainangon asa marhiti aka pasu-pasui gabi hasahatan ni pasu-pasu kila gabi jami tada mengolu di saluhut ulaun arsak ni roha nanglas ni roha ali Tuhan pardengkan basa homa nama masu-masu
mulai acara mamuka sahatu nama nutup di pasahatu huria asa saluhutna mardalan di bagasan asine rohang di bagasan hapor seau di bagasan rohan apolin marhite hite di parabadia atau sahadi homa saluhutna aka ulau nami mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami rap mangidohon mahita ditangyang atau patay ale ama nami dari benang kijang saya benar badia ma guarmu saya homa jonmu saya sangat malam roham di banotongan soal di benang kijang saya sama dosanami soal panesanami idosan idongan amar dosa tuhami punah kami togiho tepangujanan palu amahami sian pangago ayhodona punah harajaun dohot hagugoon rodi hasangapon saleleng na asini rohani itu hata Yesus Kristus dohot holoni rohani di bata ama dohot para sauran itu di perbadia ma nama dongani hamu mulai membuka saat itu mengunjungi ulaonon amin pinasaat matu protokol di luluan na pinasanapan luluan na sarima tua dia bata raja inatta sori pada na watak kami sudena doho katutur nami naro ditongani alaman namion ima napatu pahon adat persarimatuan ni inatta na sarimatuan opu Elis boru purba alani dihamu amat taraja inatta suripada sadarion na laho pasilikon ari-ari na perpudi mahita asanggia matutuna tujulon narion jakka pinoparna dapat anak kena uli dapat anak kena ringgan ditabay tuat tua laki daw pas-pas muna mardo mutusi ale amang raja inatta suripada di pa tupa berencana do bola dia sebutol lumobi ma pinoparna na buat adat nagok tuaka mata raja do inatta suripada iman sian horbos ti kota duk las ima lo pambangat do perjabaran dung dapat notikina acara demi acara las tarot-taron suatu ingana perpudi ima tu tabat napi tu batu napir turi nomor lapis-lapis nomor sapur aik natio jalatung tersiot tu persepangaron jam sada tepat ikom persepangaron do hita jadi songonima jo hata wasi siap kami oh tersingot jabar madok hata las merjala jabar tersongon lima sosongo buah-buah siap kami perionia subutol hata wasi mulate gabi jala horas tidak sahak mah tu protokol jadi di zon kami jahahon jujur ngoluni denang namion jadi usaha kami mah jujur ngoluni denangon dihamu amanami inanami usaha kami mah jujur ngoluni denangon opuelis boru purba iya opung nami sianopu sobaum ma anak naopat sada mai opu sobungan dua mai opu morba julu dapat tuluhon opu rajalan napapaton opu pitonggam iya opung nami opung rajalan anakna 5 sada mai opu mira 2 opu hatu napatuluhon opu lada napapaton opu purba napalimahon opu pinggan iya opung nami opu mira mangalak boru ni razai raja guguk sian pulau sibadang anakna pituma sadamai opu marapen nomor 2 opu tumidang nomor 3 opu tuas nomor 4 opu raja renatus nomor 5 opu sodunggaron nomor 6 opu tuan nagani nomor 7 opu elis iya opung nami opu tuas mangalak boru ma boru ni razai boru hutagalung dohot boru tabba iya opung nami opu tuas mangalak boru ni razai boru hutagaol dohot boru tabba
anakna 5 boruna 4. Sada Oppu Marsita, nomor 2 Oppu Tuppal, nomor 4 Oppu nomor 3 Oppu Rahma, nomor 4 Oppu Charles, nomor 5 Oppu Rasmi. Boruna Marhamuliam Matu Marga Sibolon Sian Simatalo, nomor 2 Marhamuliam Matu Marga Simare-mare Sian Hutana Godang, nomor 3 Marhamuliam Matu Marga Samosir Sian Onar Runggu, nomor 4 Marhamuliam Matu Marga Purba Sian Bakara Julu. Ia opung nami opung Rasmi mangalap boru ni rajai boru si bolon sian huta si matalo anakna tolu boruna welu. Sada opung Kelara mangalap boru ni rajai boru siaturi sian si butuan utemukur. Napaduahon opung Elis mangalap boru ni rajai boru purba sian Bakara. Napatuluhon Amat Tesia mangalap boru ni rajai boru Sitohang sian Palembang. Boruna Marhamulian Matu anak ni amang boru nami marga Sihotang. Napaduahon Marhamulian Matu anak ni amang boru nami marga Siaturi. Napatuluhon Marhamulian Matu anak ni amang boru nami marga Simare-mare. Napaupaton Marhamuliam Matu anak ni amang boru nami marga Sibolon. Napalimahon Marhamuliam Matu anak ni amang boru nami marga Opus Sumbu. Napaonopon Marhamuliam Matu anak ni amang boru nami marga Pasaribu. Napapituhon Marhamuliam Matu anak ni amang boru nami marga Kuta Barat. Napaweluhon Marhamuliam Matu anak ni amang boru nami marga Silain. Ia inang nami na tapa adopon ya nakon na 7, 2 may bawa 5 may boru. Anak na nomor sada amani Elis mangalap boru ni rajai boru sinaga sian si borong-borong 4 madi nasida dia bangi danak 2 anak 2 boru. Nomor 2 amani Grace ausad diri mangalap boru ni rajai boru Pasaribu siat Tanjung Merawa 4 ma boru. Boruna nomor sada Marhamuliam Ma tu anak ni amang boru nami marga Siaturi sian Sitedak tubuna may tolu bawa. Nomor 2 Marhamuliam Ma tu anak ni amang boru nami marga Tabunan tubuna tolu mabawa. Nomor 3 Marhamuliam Ma tu anak ni amang boru nami marga Site sian Sileang tubuna 5 maboru sada mabawa. Ia na 2 nai si ana do si bibi dang Marhamulian dobe. Ia day nangon tubuh ma di tanggal 30 bulan 12 tahun 1952. Marujungolu ma day nangon tanggal 26 bulan 6 tahun 2024. Marumur manuaing day nangon 72 tahun. Ya hami poparan ni day nangon 2 ma anak tabba 2 parumain tabba 5 boru tabba 7 hela tabba pahoppusian anak welu tabba pahoppusian boru 12. Bungu masude poparan ni day nangon 22 halak. Taringot ibotonami naso Marhamulian dobe asatung dapat sirokap litodina. Songoni manaboy tarpajosor hami jujur moluni dainangon dainang naburjon
molo tungadong na hurang lobi pabenan uju di ngoluna perjolo mahami raja nami mangido maaf suang nang tu inatta sori pada botima melihat di naung saat acara tu kami mereka purba sebakara iman nalaho pasaton ulus sapun di boru nami manang oppo anis elis buru purba perjol sehari mas asa masih radingan juami dihitakan orang-orang itu sewakta pasatu kata tupang buruk tersol luluan nas sarimatua setabi kurang ma pasat warnami terlebih itu amat taraja inat tasori pada naliat nalulu naro mamereng ulau ni boru nami oppu elis boru terlebih bima tua abang boru nami mau nanti pasat warnami itu yang usaluna ala takas do dia zari hamu ka pau punamion lahu maulud adat lahu bartu akka pertoni itu tua persol sali molate dia makang boronami sonari itu jokai matusok hatanami itu akka pau punami do keluarga besar opu elis burfurbo apalagi sadari om matutu perujuan ni ngodu ni boronamion lahu pasatot tamai mana tungana pasitokinani asanggian di ketua di mana di siamunai sesuainya tahap persiai. Mula songkai purba dodol berlukun di roha. Alana buha manong lao sedang boru nain halaman nami sejolong nami. Alai pesude tutuha matatangi akon. Anggiat di pudian nomor sugut. Hamu akapino parna boru nami seluhuna. Dapotan pasu-pasu sinama teribata. Asamar hite di nata borhat boru nami waktu ngana pustokinani daran itu hambai mengalap pasu-pasu itu hawala seluruh nakin hutangi hawi do hidup di hamuna naso dapotan anak dope do papu nami boru naso berhamulian dope on masegomos do tangan nami Tuhan agi amanyan di tangan Tuhan tangan nami dum tabataru buru nami nasar butot tu nanti daftar rokak banyano. Kalau guguhai bertangia. Jala sisa datang mahita. Alana hazal mangorong bolong marpungu dua tulu halak mai Tuhan. Sena di horon nadi. Soni bazo hatan aja pek si pasaton nami tu hamu buru nami tu punami seluna. Di sadari omma pasaton nami ulus perpudi tu buru nami. Ala sudah nami di sini hulu kokal peulus perpudi dan lagi bertinggal kelok ke keluarga ta. Holanon mengutul ada batata bolo hai purba nama na mabubus boro nama kubeno ni ada di. Jadi di mga sadati taulah masonari. Tuk songon dia benon latar ben hami rupani ulus nalau si pasaton nami sabut di boro nami on. Suatu menarita pada dokter dimula. Pasu-pasu siya turun na pagkabot. Soni ba siya upasat kami? Ono pasat kami, lapasat tol ulus sa tuwa suto. Dia ka amat taraja nang inatta suripeda saluhut na hamuna hormati kami nah dapat kami di Silalita Ruanon kami sian marga purba hula-hula ni boto nami nasari natuaon permisi kami akka raja nami ate ya betul jadi di hari nauli hari nggak sadari on nalapar bahton katanya goto nami na ketonuna saya pesan itu lah tinggal dengan kamu sudah teh jika bahasa di sini roah ada tokon apa tidak jalui jadi
manang na ahap kita berangkat kamu sudah pinoparna Marcel Joko juang ote dari sana di Hopere Poro Pangkuaran atas nangi Opu Elis lain do itu adalah tuata sejuluta Oma menggati nasida ganti ama do ina di buruku Mama Elis jaga masudi adik mon do kotomon soto madong nagawi manarita di kudiani wa monate ido pesakku soal nasi angkia mamar hite ulok sadarion rorok kami berekuna dua si anak do si pipi tapak do ita pipi Jambi mau di kusianga di Medan tapi do ita bereda tak berita dorong jadi supaya DP hatan au pasatu kamu kaprek doa kapauku ba mana manggoki itu kamu saluna pinopar nilai kudo ibotokon berarti ada yang teban. Jadi di hamuna berenami pitu hamu tubuni ibotonami na burjo 2 bawa 5 boru takas nak keningali dokon abang dison 2 nai hamuna so marhaso hotan marhite parsari beton ibotonamion ditikki baru rumah tangga ibotonamion tinggal do di Tanah Bakar rapak do ita dumangarat tubi hamu akaberenam tu Jambi tu Tanah Parserahani berhak lai do ito marda potok kamu tu Jambi marujung golu lai sejambi marsahik rotu muaraon alai botonamion marujuk sejambi di bawah katamu boleh ate dohonon nami tu amat tadi bata marsahi pasok kamu mangudurhon kakek ni botonamion ate jadi tikiope di hari-hari ni ibotonamion oma ari perpudi nalaho werengotta bado-bado potta tokinai bapa orhatot tama tuinganan parsatokinani naung di totuham muna di sororo kami hula-hula muna purba panabuk sa bakara di son nunga hubuak kami ulus sabut manabuk ibotonamion saluhut na hamu pinokparna ang giat ma manabuk nauli manabuk na dinggam ma duku pasahat tamian non tuhamuna saluhut na asa songonidok nina tua-tua ma dohonon nami asa bintang ma diri di langit opun na somorot di dulu ni purba tua anak pe di hamu diri boru torok dongamu nama yato satu nasa rumah tua asa gajang baurur gajang ma nang bokoan saluhut na hamu berenami na tinggal di Tanah Parserahani nang tinggal di Tanah Puna Basonton sai luju-luju ma nang biak kapangomongan asa sahak solu sahak mati no butu bortean upasahat tamen nang lulus sabut okti boto namin na burjon tujulan naron leleng mahamu mangolu jala sahak ma tu na gabian diope amang partibok nami bada mang majol loguna baru lopolok todiki asa upasahat tami sabut di boto namion baik mang baik kami ulus perpudi ni boru namion saya tagi mawat tadi bata jujur namamu di pudian nanorate sonima soal pali na tanam nanok nama asas torong pedakkan setorong rubung menang buruk lah di pudian ni boru namion torok mamuhahan torok anggimu sonima nang buruk muna embat itu asa pinatik kumahu di tongan tepian di pudian na tudia humala keseharus madapat perseuli embat itu asas-asa ni sur sama tu bortean Nung pasat tagulus sabut di Borneo, sabut panggabian, satu perhorasan. Mati itu. Soalnya mah dihamulah pengurang nami, wala tema. Jadi wala tema dihamu tulang nai marga purba, no pasat ulus sabut tu.